Tony. Bithi mina yazi lapha lapha mina ngicela ngizwa avume umqhele omnyeni wami bayithi ngiyazi ukuthi umqhele uyinkosi yomqhele ngicela uthinte uzwe mase uyawuvuma cha ngeke ngikuthinte kodwa ngicela ukuvuma ukuthi iphethe balile lapha mara usibheka nasiphethe Usale ngiyoma wamqhele ngicela kube emlomeni wakho uthi ngenze njani ngisacela ukubona umqhele omnyeni wami uyangifuza angikufunzi kuyikona vele mana ngoba hayi waselusuthu akawushwayeli ngoba ethe hub la nto likhithika ngathi liyakhithika kushisa kangaka kwaZulu cha ngithi mina usamile hawu lokho kuphela usamile noma bawusuke bawusika ngaphansi kwekhwapha lengo hayi yiwo nje obalekile lo wamakhosi impela lo ufihlekile siyabonga uncoma kwakho unganakile ubambekile lokho manje lela nje yale ukhithi uMavunda sibedonse basufile awushikwembu All right. Thank you. All right.